Barabara cia muciĩ wa Naikuru irugamire ka thutha wa aikaria ya kuma itura ria Mzee wa Nyama kururungana kurumirira kura kwa mwana Mary Njeri wa miaka 4. Aikaria ya mahingiire mururungano uyu kihingo-ini gia ceceni ya borithi ya Central guku muciĩ wa Naikuru. Sikiza my friend, Mary Njeri orire tariki 11 mweri uyu wa gatandatu mwaka oro uyu mathaine ma hwaini riu ekwirwo eri aria ni atumia magithie na mbere na kuhingirwo oriri mwikwirwo ngi umwe mundurume atari arahakwo moko ni honge cia watho. Ihinda rĩrĩa rĩratekwo nĩgetha tukinyire kumenya uhoro wa mwana na DCI mena macini ciothe nema ati marathi gwetha mundu makauga ni aruga ni athie. Are they associated to this? Aiko nginya DCI ri kama wanatumia resources zote kutafuta mtu. Unataka kuniambia mtoto anakosekana aje? Mary Njeri wa kirathi gia PP1 orire na njirere na kiriga thutha wa ithako ria ciana mathaine ma hwaini. Ekwirwo eri makirikana ni monekanire ni mutwarithia wa nduthi makuite mwana ucio na ng'ong'o. Na mutumia ucio we theinie araugire uria manyitwo nake amwirire ati egwitwe Boguruki na egukua na thiri. Na kinyare ko uria turaigwa ati mundu atonye borithi ararihio 200 kumuona. Tukariuka ni biashara iri kwira arutwo niguo onwo niki nakio. DCI igoka ikamenya mundu fulani ikaraga handu fulani mugoka mukamunyita. Tekniki o mwahuthagira ya kunyita waandamanaji kamutangihuthira tekniki oyo mutunyitire kimuito giki kiyite mwana uyu. Mimi venye niliitwa na OCPD nilikuwa nadhani tutapata suspect tuende atupeleke kwenye anasema mtoto wako, lakini kufika tukaomba tu aliombesha maneno ikaisha. Mihang'o ya kuhitana na mwikwirwo uyu munene yerekeirio nginyagia kaunti-ini ya Kajiado itura-ini ria Ngong'u Kware na kuria thimu yake yahithukirio undu umwe na ndumiriri iria mwikwirwo uyu atumiire aciari a Njeri agetia mbeca niguo arekererie mwana wao. Imekuwa ngumu wiki ya pili, unajiuliza kwani mtu mwenye ako na mtoto aoni venye mtoto ana trend, achilie tu huyu mtoto. So penye huko kama unajua uko na Njeri mwachilie tu. Leave no stone unturned. Kwa sababu huyu ni msichana mdogo miaka 4.5 na sisi tunasema hana hatia yoyote. Produce Mary Njeri dead all. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina.